Serbia Masters. Danas ću vam pokazati kako možete napraviti jednostavna automatska vrata. Prvi korak, što treba da uzmete željeni materijal. Čekaj, ispalo mi je kamen. Sada uzmete lepljivi klip i polugu uzmete. To je to. Sad izgradite mali zid. Možete napraviti na vašoj kući da ne zna niko gde je ručica da vam uđe. Niko vam neće ući. Od zombija oni su glupi, ne znaju ništa, pa zato stavite ovako i tu stavite neki bilo koji materijal. Ali najvažnija stvar je da morate staviti željeni materijal ovdje. Ja ću na primjer samo da vam pokažem, uzeti i staviti stakla. Da vidite kako to lepo izgleda. Sad pogledajte. Samo pogledajte. Neko će znati za vašu kuću, ali neće moći da prođe. A možete staviti bilo koji materijal. Evo vidite.